Għaddejjin ġmielhom il-provi għall-avveniment mużikali Musicals Maltin Tribute to Raymond Mahoney, kunċert li ser jinkludi siltiet ta' kanzunetti meħuda mill-aqwa musicals Maltin. Dan il-kunċert li ser ikun iddedikat lill-awtur Ray Mahoney mhux biss ser ifakkar il-memorja tiegħu permezz ta' bosta siltiet mill-pinna tiegħu, iżda ser ikun ċelebrazzjoni fih innifsu. Kif fisser Manet News, is-surmast Paula Bela. Dal-kunċert huwa mill-musicals Maltin. Ħanfakru niċċelebraw anzi l-ħajja ta' Raymond Mahoney li kien wieħed mill-ibren poeti li kellna fl-istorja ta' Malta u kiteb ħafna musicals Maltin. Kiteb 3 miegħi, ovvjament kien jikteb il-lirika u barra minn miegħi kiteb ma' nies oħrajn ukoll ma' Dominic Gallia u ma' nies oħrajn u ħanamlu partijiet mill-musicals Bastilja, bandiera tal-Maltin li hija minn Manuel, Ali Baba u minn ġeżna wkoll. Is-surmas Paula Bella li ser kunet jidderiġi il-Malta Concert Orchestra spjegalna illi għalkemm ħafna jiftakru li Ray Mahoney Bozda bħala kittib ta' wħud mill-aqwa musicals Maltin, Mahoney kien ukoll poeta u awtur ta' diversi kotba. Dan il-kunċert ser joffri siltiet minn musicals Maltin li bosta jafu sew, però ser jinkludu wkoll siltiet mużikali li mhumiex daqshekk popolari. ċertu songs minnhom in-nies jafuhom popolari magħhom. Oħrajn li ma tantx jafu bihom imma għalhekk sabiħ li n-nies jattendu u jiskopru il-ġenju ta' Ray Mahoney għax kien verament bniedem kapiċismu. Dan il-kunċert ser ikun festa ta' talent lokali fejn flimkien mal-Malta Concert Orchestra ser ikun hemm ukoll uħud mill-aqwa kantanti Maltin. Fosthom Lawrence Gray, Georgina, Roger Tirazona, Olivia Lewis, Mark Sonna u Talita Greg. Il-kunċert ser ikun qed jittella fi Pjazza Teatru Rjal nhar il-ġimgħa fit-8:30.